дуруди бепоён бо шумо ҳастам. хушинос ширин. мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи кӯмакпулиҳои давлатӣ дар соли 2021, яъне ки пособия. нафароне ки шаҳрванди русия ҳастед, дар русия зиндагонӣ доред, кор доред, ин видеои ман ба шумо дахл дорад. яъне ки зиёд инсонҳо савол доданд ва ба саволҳои ҳамон инсонҳо ман имрӯз ҷавоб хоҳам дод. ва ғайри ин ман дар саҳифаи фейсбукиам ба саволҳои баъзе инсонҳо каме навиштам ва ваъда додам ки дар канали ютубам ҳатман як видео мекунам, ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳам дод. чунки зиёди онҳо подписчики ки ман ҳастанд. баъзеаш дар бораи наберааш савол дод, баъзеаш дар бораи фарзандони хурдсоли худаш савол доданд ва ман ваъда додам ки як видео када ба шумо пешниҳод мекунам. ҳаминро гуфтаниам ки дар федератсияи русия агар ки нафароне ки шаҳрванди русия ҳастед, зану шавҳар, фарзандони шумо шаҳрванди русия ҳастанд, масалан гирем аз аввал сар кунем, агар нафаре дар таваллудхона таваллуд кунад, яъне дар родом таваллуд кунад, ҳаминро бояд донад ки дар худи ҳамон родом ҳуҷҷатҳои шуморо, яъне ки нусхаи ҳуҷҷатҳои шуморо мегиранд, ба шумо як маротиба кӯмакпулии давлат, яъне ки 18866 рубл ба шумо медиҳанд. дар бораи ҳамон, яъне ки новобаста вай чандум фарзанд аст, панҷум аст, якум аст, фарқ надорад, яъне ки як маротиба кӯмакпулӣ аз тарафи давлат медиҳанд. ғайри ин кӯмакпулӣ дар ҳамон таваллудхона боз тӯҳфа барои кӯдак медиҳанд. инро бояд донед. ва дар худи ҳамон таваллудхона ҳатто шаҳодатномаи таваллуди фарзанди шуморо медиҳанд, чунки ҳафтае як маротиба, ду маротиба кормандони ЗАГС ба ҳамон таваллудхона мераванд ва вақте ки шумо ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кардед, ариза пешниҳод кардед, шаҳодатномаи таваллуди фарзанди худро аз ҳамон таваллудхона родом мегиред ва сарсону саргардон намешавед. саволҳо додед, ба саволи шумо ҷавоб медиҳам. ва ғайри ин, баъди аз таваллудхона ба хона омадан, ҳуҷҷатҳои худро ҷамъоварӣ карда, ҳуҷҷатҳои кӯдакро низ, яъне кӯдакро бояд дар қайди ҳамон хона монед, регистратсия кунед, снилс гиред барои вай, медполис гиред ва ҳамаи ҳуҷҷатҳои ӯро ки гирифтед, ҳатман муроҷиат кунед ба социални защита барои гирифтани кӯмакпулӣ. кӯдак то 1.5 солагӣ аввал кам буд, ҳозир дар соли 2021 7000 рубл шуд. то 1.5 солагӣ 7000 рубл ҳар моҳ мегирад. ва ғайри ин, ман ҳамин соли 2021 боз фармонҳое ба имзо расид ки кӯдакони аз 3 сола то 7 сола кӯмакпулӣ мегиранд. аз 3 сола то 7 сола чанд кӯдаке доред, ҳар яки вай алоҳида мегирад. ва инро низ вобаста аз даромади оила ҳаст. ҳаст нафарони оилаҳое ки зиёд даромад доранд ё баъзе оилаҳое ки кам даромад доранд, ҳамаи инҳоро давлат ба назар мегирад ва аз 3 сола то 7 сола кӯмакпулӣ аз давлат мегирад. ғайри ин, ҳамин 2 июл 2021 сол президенти русия фармонеро ба имзорасонӣ дар бораи кӯмакпулии якдафаина, яъне ки нафароне ки фарзанд доранд аз 6 сола то 18 сола як маротиба 10,000 рубл аз давлат, яъне кӯмакпулӣ мегиранд барои мактаб, барои харҷи мактаб. ин ёрдам аз тарафи президент аст ва метавонед аризаҳоро аз 15 июл, яъне пешниҳод кунед ба пенсиони фонд. пенсиони фонд, яъне фонди нафақавӣ шумо медонед. агар тавонед ба воситаи госуслуг ба пенсиони фонд ариза пешниҳод кунед ё ки ҳамин хел пенсиони фонд рафта ариза пешниҳод кунед. ва нафароне сарфам наравед, ҳатман ба МФЦ муроҷиат кунед, ба шумо мефаҳмонанд. нафароне ки фарзанди маъюб доранд аз 6 сола то 18 сола ё аз 18 сола то 23 сола, ҳамон фарзанди маъюб низ як маротиба анами кӯмакпулиро мегирад. албатта маълумотномаи ҳамон маъюбӣ дошта бошад. ғайри ин, модарони танҳо фарзанд дошта бошанд аз 8 сола то 18 сола кӯмакпулӣ аз давлат мегиранд. чанд фарзанде ки дошта бошад, аз синни 8 сола то 18 сола кӯмакпулӣ аз давлат ҳар моҳ мегирад модари танҳо. ва ғайри ин саволҳо дода шуданд дар бораи мат капитал. мат капитал аввал 453,000 рубл буд, баъдан 483,000 рубл шуд. ҳамин соли 2021 зиёд инсонҳо фарзандони аввалро таваллуд карданд. 2020-2021 483,000 рубл
یعنی که مد کپیتال گرفتن این با واسطه پنسیونی فوند گرفته می شود. عریضه ها با پنسیونی فوند داده می شود. پنسیونی فوند سرتیفیکات می دهد و بعدا ایلوه کردن باز یعنی 155,000 روبل. مثلا نفری که تولد کرد سال 2020 یا 2021 مد کپیتال گرفت از فرزند یکمش 483 روبل. فرزند دوم اگر تولد کند 155,000 روبل باز مد کپیتال میگیرد. اگر نفری در یکم فرزندش مد کپیتال نگرفت دوم فرزند رو تولد کرد از دوم فرزند یک باره 640,000 روبل یعنی مد کپیتال میگیرد. مد کپیتال همون سرتیفیکات میتیان و یا برای خریدن خونه زمین یا که ساختمان خونه یا که خواندن مثلا مکتب در باغچه خرج کردن همین مبلغ خرج کردن ممکن است همین مبلغ مد کپیتال رو. نفرانی که پرسیدید که عریضه ها از کی داده می شود، عریضه برای پول 10,000 روبل یک مرتبه برای از سن 6 ساله تا 18 ساله پنسیونی فوند تکرار میکنم با پنسیونی فوند عریضه میسپارید. تونید با واسطه گوس اسلوک با صحیفه شخصیتون حاضر همه با واسطه گوس اسلوک عریضه میسپارن. نتوانید با خود پنسیونی فوند رفته عریضه سپارید یا که با انفیسی روید. نفرانی برای کمک پولی های کودکان خردسال با سوسیال زاشیتا مراجعت کنید. حتما همه حجت ها رو باید داشته باشید. اگر نفر کار کند از جای کار یعنی معلومات نامه باید داشته باشد، چقدر معاش میگیرد و غیر. این نفر کار نکند از центр занятости населения یعنی که از شغل اهالی معلومات نامه میگیرد، سپرافکا میگیرد که وای کار نمیکند و یعنی که پاسوب یا کمک پولی از دولت نمیگیرد. در روسیه نفرانی که کار نمیکنند از دولت کمک پولی میگیرند. برای هوای بسیار حجت های لازمه طلب میکند سوسیال زاشیتا و پنسیونی فوند. شما میتوانید که به همین اداره ها مراجعت کنید. روی خط حجت ها رو به شما میدهند. از روی همون روی خط شما حجت ها رو جمع آوری کرده میسپارید. نفرانی که اگر همین گفته ها رو گوش کردید مبادا یگان سوال داشته باشید در پایان همین ویدیو در کامنتار سوال خود رو گذارید. وقت شود به سوال شما جواب میدهم. غیر این در پایان ویدیو من وقت شود خودم کامنتار زیادتر می نویسم کدام حجت ها لازم چگونه حجت ها رو باید پیشنهاد کنید. در پایان ویدیو در کامنتار پراتر می نویسم. بعد می توانید که از همون کامنتار من خوانده استفاده برید. وقتی ویدیو رو شما می بینید یعنی که لایک گذارید. لایک گذاشتن شما ویدیو پهن می شود و دیگر هموطنان می بینن استفاده می برند. چونکه زیاد هموطنان ما شهروند روسیه هستند. اکثریت آنها از حقوق خود بخبر هستند. اکثریت آنها نمیدونن با کجا مراجعت کنند. اکثریت آنها میدونن که همین خیلی پاسوبیه هست اما چگونه حجت ها لازم و با کدام مقامات مراجعت کردن لازم چگونه عریضه دادن لازم همین چیز رو اکثریت اونها صرفم نمی روند و هر روز یک تغییرات الهه هست. هر زمان یک مثلا در قانون یک فرمان و یک قرار می براید. نه همه حقوق شناس هستند، نه همه می دونن. برای همین اگر سوال ها باشد مرحمت در پایان کامنتار نویسید. وقت شود به شما جواب می دهم. در امان خداوند باشید.